Minista wa UGITI wa THIINI PROF KITHURE KINDIKI no athiete na mbere na gutuikania kona ciothe cia bururi kunyabara mihang'o ya UGITI. Umuthi KINDIKI akwambite hema kaunti-ini ya GARISSA kureranire gukinyaniria motungata makiria kaunti-ini ino ta waki wa ceceni cia borithi ona kuongerera maafitha UGITI icigo-ini iria iri na unyihu wa maafitha aya. Safari hii tunataka ile usalama iko Kiambu, iwe ndio usalama iko Mombasa, ndio usalama iko Garissa, ndio usalama iko Bungoma, ndio usalama iko Wajir, ili nchi yetu kila pahali kuwe na standard moja ya kiusalama. Hidi ya ICEERA yake KINDIKI nianire gucokereria kwa motungata ma kuheana passport wabici-ini cia GARISSA kwambĩrĩria mweri-ini wa Mũgwanja thutha motungata maya gukorwo marugamite kwa ihinda ritanyihiire miaka 10. Tulikuwa na ofisi hapa ya uhamiaji ambayo ilifungwa. Nataka nitangaze ya kwamba tutafungua ofisi mpya ya kupeana passport za Kenya hapa Garissa kuanzia tarehe 1 mwezi ujao. Na niguo guthie na mbere na kwagirithia mihang'o ya UGITI, Ministry ya UGITI wa THIINI niyanire kuiga keheri-ini ciringi mbirioni 20 iria iguteithĩrĩria kwĩgwatĩra matharaita ma kĩrĩu ũndũ ũmwe na kũrũa na ũtoi. Shilingi bilioni 20 ya kuboresha vifaa vya afisa wetu wa usalama ili kuhakikisha kwamba maafisa wetu wako na magari yaliyolindwa, wako na mandege na wako na vifaa vya kujilinda katika mwili wakati wanaenda katika shughuli hii. I therefore want to say that the days for terrorists harassing us, killing our security officers, government officers, that time and that period is over. KINDIKI ule uma hamwe na munini wa Inspector General wa borithi Nur Gabo na atongoria a kĩndini augĩte kaunti cia rũgongo rwa bũrũri no nginya gĩteithĩrĩrio kũhĩtana na itoi iria ithiĩte na mbere kũrehe mũhĩnga ũtambi-inĩ wa motungata ma ũthii wa na mbere. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.